Ok, dobrodošli na video, malo je gužva. Včeraj smo jim mlaj prišli postaviti. Vsak svojega vas. Boško, kje imaš skušati s tem? Mogoče jo bom videl spet. Ja, od rođendana pa do rođendana čekam samo doziv moj. Začela sem delati pa na koto. Dobila sem že kar nekaj šopkov. To sem včeraj dobila od tata na mame. To sem od bratranca zdaj dobila. To pa od domice mi je nabrala, kako so lepe. Kam bom vse te rože dala, ne vem. V glavnem, probala bom posnet, kar bom lahko. Zdaj moram iti pa še pomagati. I bet you think that I should calm down and that I'm overthinking everything about you and that we're good the way we are. But I don't know that much about you, what things you like and what you don't. It's not that long since I met you for the first time. You know we should work it out. You know we should work it out. Before I'm too invested, I should probably ask you all my questions, get to know you better. Like, can you be trusted? Will you take me for granted? And will you let me down? I know I'm feeling something for you. The way you look, the way you laugh, and how you move. It kinda makes me go crazy. But we should take it slow, work things out so you don't let me go. When I come real close, I don't wanna get hurt, 'cause I'm not ready to give you my heart yet. Before I'm too invested, I should probably ask you all my questions, get to know you better. Like, can you be trusted? Will you take me for granted? And will you let me down? Before I'm too invested, you should take it easy. Maybe we could test this and work out our feelings. Baby, will I love you? Tell me, do you want me? And will you let me down? Yeah. Kaj delaš? Hočeš zgoraj splešati. Ti pa redni, smeš na pult. Ne, ni smeš. Kam boš šel, če je dež zun, pol pa priješ nazaj? Before I'm too invested, I should probably ask you all my questions, get to know you better. Like, can you be trusted? Will you take me for granted? And will you let me down? Before I'm too invested, you should. Naporen vikend.
Praznovanja je na nek način konc. Danes imam še rojstnodnevni stream. Utrujena sem. Sicer ta teden ne bo tako easy. Zdaj 2 dni bo, pol pa en dan pride ena kolegica, pol drug dan gremo na izlet z drugo kolegico, pol pride bratranec, tako da bo še ta mal pester teden. Ja, jutri bo po moje, ne vem, ful bi rada spucala stanovanje, ker ga nisem imela prejšnji teden cajta, tako da jutri bom pucala. Mogoče se balkona lotim, samo bo dež, se mi zdi, tako da nam. Zdaj pa nekaj sem že razpakirala, rože sem dala v vaze, toliko šopkov sem dobila, da jih nimam kam dati. Zdaj pa ja, moram še malo razpakirati, pa se pol spraviti, pa balone naštimati. Imam še heli, tako da. Včeraj nisem prav nič snemala, ker sem pripravljala balone, stvari za rojstnodnevni stream. Torto sem naredila, ampak ne do konca, danes jo okrasim, tako da bom posnela, pol ko bo končni rezultat. Tamle vidite moje balone, oni navadni so se spusli in so bili na tleh. Oni so pa v redu, ampak je trojka malo manjša od 0, to sem šele pol včeraj opazila. Tukaj imam en šopek, v glavnem milijon rož. Montiram angleški video z enodnevnim zamikom. Sem malo zauminjena. Ja, z enodnevnim zamikom montiram angleški video, pijem čaj oziroma sem ga že skoraj spila. Končno sem se naspala po 3 dneh, praznovanja rojstnega dne. Ja, plan danes je kar dosti stvari, samo si jih moram malo zapisati, ker trenutno ne morem razmišljati. Najprej montiram vlog, napišem urnik za cel teden, pol pa druge stvari, na pošto itd. Napisala sem urnik, video še ni zmontiran, ampak moram nekaj pojesti. Tukaj si grem riž, sem ga pa še skuhala, zato ker se mi zdi, da ga nimam dost. Sem pa prejšnji teden prvič v življenju naredila kari in prvič sem ga jedla tudi in mi je ful všeč. Sem ga imela v zmrzovalniku, tako da bo res na hitro, to je zagreto. Izgleda fajn. Gremo jesti. Jaz sem se glih oblekla, video je končan, edino obrvi si še naredim. Odločila sem se, da grem raje šlaufat danes, pa bom šla jutri v fitness, ko je dež. Hotela sem vam pokazati eno izmed daril od mojega brata, lojtra. To sem si že hotela kupiti, eno tako srednjo lojtro. Škarje. Sem mala in pručka ni dosti, če hočem nam doseči do stropa, pa da ne rabim toliko plezati. In glih kar jo rabim, tako da bom da vam pokažem. Taka konkretna je, res one štenge so. Ok, test. Malo višine, da več vidim, ampak. Dobila sem par stvari od Lasnice in sicer te pizza krožnike v angleškem videu sem pokazala in ja, tako da te stvari malo više dajem, ker to ne bom skozi uporabljala, ampak kar jem pico. Ok, kot sem rekla, danes se čisti, tako da začela bom s štedilnikom, s pulti, pa bom pa še ono za posodo odcejati umila, ampak zdaj se še posoda suši. Za moje pojme in pogoje kar kritičen štedilnik. Bom pa probala to žičnato zadevo.
a tree. I remember how it started. I was lost in a dream when the fire in my heart said an open rose. I've already found sunlight, the feeling grows, and anything sounds alright. I'm breaking loose, living in the moment in my own balloon. This year I'm going to start a new chapter. Ignore the tears and only write down the laughter. An open rose. I've already found sunlight, the feeling grows, and anything sounds alright. I'm breaking loose, living in the moment in my own balloon. I glide across the ground and over the ocean, and you can't force me down as long as I'm open, like a rose that already found sunlight, the feeling grows, and anything sounds alright. I'm breaking loose, living in the moment in my own balloon. There was a time when I was lonely. I was trying hard to get by, taking day by day. But baby, then you came along. I know I never felt that strong. Nothing's gonna hold us down. Yeah, we are taking off the ground. Nomi. Dokončala sem torto, dekorirala sem jo, ni glih najlepša, ampak za mojo prvo torto je ok. Edino, kar se okusa tiče, je dobra torta samo, ampak biskvit bi lahko bil bolj tak puhast, bom rekla. Malenkost je trd, ampak je sočen, sam jala bi bil bolj fluffy, puhast. Ampak ja, za prvo torto bo. Zdaj pa moram malo pospraviti to. Pozabila sem, da sem prala in je bilo to že od popoldne na to pralnem stroju. Upsi. Ja, tako da tega se lotim, pol pa grem počivati. Se mi ne da nič več delati danes realno. Čistilna akcija uspela, delno jutri še kopalnica in stvari v klet nosim, imam pa še drugih milijon stvari, ko jih hočem jutri narediti. Tako da drugače pa še kdo spremlja ta primer Johnnyja Deppa in te njegove bivše. Priznam, skozi ga spremljam. Ok, jaz danes nadaljujem s kopalnico. Tu peno bom dala v WC školjko. Zdaj, do noče moje WC školjke videti. Se prečujem. Ampak, moja WC školjka ima nekaj tam. Pač, ko sem se preselila, že to bilo, pač mislim, da vodni kamen.
Ne vem, ali bo to kaj pomagalo, bomo videli, v glavnem, jaz bom počistila veci školjko od znotraj. To je taka pena, se boste videli, v bistvu jo samo suješ na in se dvigne in ja. Ok. Damn. Ok, pena se nafila. Stay with me, we're aiming for the sky. Anywhere, we'll get there by and by. Stay with me, we're aiming for the sky. Anywhere, Kaj pa to, ko sem spravila ono dol, nekaj je šlo že s krtačko, ono trdovratno sem pa si pomagala malo s palčko in sem tako zabijala not v ta vodni kamen in se je odkrušil, tako da, jej. Zdaj bom pa to dodala, kje imam to? Čakaj, moram novo odprti, ja. To imam za dišavo na pač v veci školjki te. Tak gel je, ko ga pritisneš na školjko. Tako slabo sem snemala zadnje cajt, oziroma zdaj, danes, ne vem zakaj, ampak prej sem začela kopalnico pucati, edino še tuš kabino moram, tako malo na izmene pučem. Pol sem pa ful cajta ukulele vadila in sem pač iskala nove pesmi za pač igrati in pet, tako da jaz sem ful cajta, po moje sem to delala 1 uro pa pol. Zdaj pa sem šla na pošto in zdaj se še vozim na pač navadno pošto in zdaj se vozim še do poštnega predala, ker me nekaj čaka, tako da, ja. Ok, vse sem pobrala, kar sem imela, zdaj grem pa v McDonald's, ne vem, kdaj sem bila na zadnjem McDonald'su. Ja, pa 2 paketa, pa še nekaj darila sem dobila, tako da, ful lepo. Bom pol pokazala, kaj sem dobila, ko prijem domov. Zdaj pa McNuggets, ker nuggets se bom nem sandvič, ko se mi ga ne da jesti, pač. Nakce ne bolj enostavno jesti, ko voziš. Sandvičem si že malo nevaren. Spana sem. Ful slabo sem spala. Zbudila sem se vmes za 3 ure po noči in sem šla montirati video, ker mi je bilo škoda cajta, pač da gledam v lufti in ja. Zdaj se mi že malo pozna, malo imam težke veke, tako da moram iti fitness. Delati noge. Oh Lord Jesus. Hello. Can you hear me? Srednji McNuggets mini. 6. Koliko bo? 6 omaka? Smetano. Pijača? Zero kola. Ja, še kaj? To je to. 4,70 na drugem okončku, naprej in dopotek. Hvala. Enkrat mi je nekdo rekel, da sem ful, kako bi rekla, brez izrazna, ko grem pač v ta drive-in in da moram biti bolj prijazna. Jaz sem ful bolj umirjen človek in nisem ono, hi, zdravo. Pa tudi vedno, ne vem, se mi zdi, da na tem drive-u ful razmišljaš, kaj moraš reči, ta ne, in pol si čisto ono. Hvala. Evo, naštimano. Topli so. Evo, v Hofer sem še skočila, ker nimam masla. Kupila sem še ene šampinjone v kisu. Imam ful rada ene kumarce, ker mi jih je zmanjkalo. Zadnjič sem vam kazala ta vanilija sladoled, ko ima malo manj kalorij. Torej, cela ta ima 418. Vanilija je imel še manj. Ta je pa v bistvu cookie dough, pomeni cookie zmes in ima potem okus, pa sem rekla, da probam. Mislim, oni vanilija mi je bil ful dober, pa tak mehek. Potem sem kupila eno kislo smetano. Vse sem kupila mlečne izdelke danes brez laktoze, ker jutri pride tam mimogrede Maja in njen Sašo, ker greta v Kranj in bo ta bolj pozno popoldne prišla do mene, tako da Maja je tudi pač ne sme laktoze, tako moj brat, tako da
Sem kupila maslo brez laktoze, onga sira naribanga mozzarelle ni več, ko sem ga en cajt kupovala, je bil brez laktoze. In sem pol že skoraj obupala, pol sem pa tega najedla, mislim videla, da je brez laktoze, sploh ni pisalo na etiketi, pol sem videla tu na temo. Ni nariban, ampak bo služil svojemu namenu ene salame, a ja, naredila bom tu na kruhke jutri, tako da kozice, ker imam sam še pol kislo smetano, nama sem rekla, en guacamole za čips, pa ene baterije. To je to od Hofra. Drugače sem si pa v Stradivariusu, ali je bil Pull&Bear, ne, Stradivarius sem si kupila take nove hlače. Jaz imam toliko problemov s hlačami. Pač jih probam, pa so mi fajn, pol jih pa neki cajt nosim in ugotovim, da niso fajn. Te so zaenkrat fajn, ampak ja, ne vem, nikoli ne veš, kaj bo. Sicer je pisalo, da so navaden pas, torej regular waist. Čeprav mi se zdijo kar visoke, niso zelo ful visoke do sem, ampak glih prav. In se mi zdi, da mi kol stojijo. Mogoče mogla kak pas nositi, bomo videli. Da upam, da so to moje naslednje najljubše kavbojke. Mislim, da tiste, ko so moje najljubše svetle, glih jih sušim tukaj nekje, so iz Pull&Beara. Ampak ja, čeprav jih probaš, pa se ti zdi, da so fajn, pol čez cajt ugotoviš, da niso vse tako fajn. Končala sem stream in imam katastrofa stanovanje, tako da ja, vam prvo pokažem, kaj sem dobila, da lahko pospravim. Dan sem odpirala par paketov. Dajmo začeti, ne vem kje. Dajmo začeti tu. Ojojoj, koliko bombonov sem dobila. Še enega Valentinca. Kinderjačke sem odprla. In v tem paketu, poleg milijon teh kislih cukrov, ki so moji najljubši, sem dobila to. Pač, to je ris. Ris na mojih oknah. Zjokala sem se, ko sem to videla. Ja, vem, ful imam rada muce in me spravi v jok, sploh, ker je moj risbis. Moj risbis. Aniki je darila, pač jaz ne morem. Ta njegov obrazek. Na tej sliki izgleda ful ono, nesravn, pa ni tak. Ne, na kjeri, na te. To izgleda ful divje, pa ni. To izgleda malo bolj prijazen. To je bilo v poštnem predalu, naslednjo je bilo pa iz moje wishliste iz Amazona. In sicer ta jajčka. Tako zdaj, če jo zaprem, izgleda tak. To je jajčka, ko je v bistvu nek projektor lučk in lahko nastale še različne lučke. Tudi Bluetooth zvočnik je in ja, folkulsko izgleda. In zdaj vam bom pokazala, samo da ugasnem to. Ring light. Wow, oh my god, ali ni lepo. Lahko spreminjaš barve. To izgleda kot tak, kako bi rekla, morje na nek način, ali pa dim in pol te zvezde, pač what, gledajte to, kot da je nek filter. To je kot neka voda, rdečo in isto mislim, da to se spreminja. Wow. Kot nek ogenj. Ta mi je trenutno najbolj všečna, zakaj vijolična. In to bom imela tudi v zadje nekako na streamu in naredi ful tak lep ambience, tak lep ambient. Wow, moram probati sliko narediti. Celo vidi se na kameri, ne morem verjeti. Kako lepo! Veste, ki video zaključujem, od zdaj naprej bojo spet te bonus videi. Tako da, ja, upam, da ste uživali, lajkite ta video, naročite se, vse te zadeve, ko že poznate. Ja, hvala, se vidimo naslednjič. Missing someone